I pozdrav svima, ja sam Milan Gamer, sad ću igramo igricu jednu. Igricu. Ocer. Sad sam sedmi. Evo ga. Sedmi sam level, sad ću da počnem da igram. Been showing why he should be a regular starter. Fantastic opportunity now. Everyone up to this corner. Striker's ball. He must score. Shoots. Sad sam reče. Dajte mi like, sub. Pratite me. Papi. Kako dajem? Ne pobedi se. 45 je Ronaldo. Kakav gol, gle kakav cilj. Ne pobediv sam. I ovaj gol. Ne, sam dobio. Ovo ću da malo babačeca. Šta je to? Ja je ono malo. Čisto ga stavim. Ajde, ali ja ću sam žeti. Ovo moje sestre. Kako sam ga dao? Ja sam mislio da ću njemu da ne gleda.
Još 14 da povedim i to je to. Pa ću igrati da se... Ja mislim da ću da Clash Royale. To je to. Dajte mi sub. Šans. Dajte mi like. Pratite me i prijatno.